Yes, ndagusuje nguhaye ikaze dise channel YouTube God is Grace. Njyewe ndi Uwingabire J Bosco. Nguhaye ikaze iyi ndirimbo tugiye gusobanura yitwa Titania. Karibu. Urasakuza ariko simbasha kumva ijambo ryawe. Mvuga make ariko simvuga menshi. Ndanenzwe ariko amasasu yawe yose arajya yisubiza mu mbunda. Urandasa ndagwa ariko ndaza guhita amaguruka. Umva nanjye ubwanjye nda amasasu nta kintu nabuze. Ndazimya umuriro. Urajya ufata igipimo ndisubizamo. Nzimya umuriro koko ariko nongere nzimya umuriro. Umva urandasa ariko ndahita amaguruka. Ndakomeye. Nundasa ndahita amaguruka kubera ko ndakomeye. I'm Titanium. My friend, gerageza ukore subscribe hanyuma ujye ugenda ubona amakuru hirya no hino ku bitangazamakuru biba byagiye bicicikana. Hanyuma ariko ikibanze ni indirimbo kandi I'm ready to show you what I know. Umva nkubita hasi ariko nubundi ni wewe uzagwa. Erega nubundi ni umuzimu wo mu mujyi mushaka urukundo. Zamura ijwi, inkoni, amabuye, umenyere ibyo biraza kumena amagufa yanjye. Gusa mvuga make ariko simvuga menshi. Nanjye ubwanjye n'amasasu azamuka ntabwo njya ntakaza. Ndazimya umuriro. Mu gihe urafata igipimo nta sasu na rimwe riraza gusohoka. Ndazimya umuriro. Urandasira hasi ariko sinzagwa kubera ko ndakomeye. Aya mutitanya. Urandasira hasi ariko sinzagwa. Ndakomeye. Umva nkomeye kuruta uko ubyumva. Ndurutare ibuye rikomeye ngo imbunda y'amashinigan ubundi se yarasa kubiruka. Ibuye rikomeye ubundi se izo mbunda zitagira amasasu icyo bita bulletproof guns n'imbunda zitagira amasasu. Ati urandasa ariko sinzagwa nzahaguruka. Ati I am Titanium. Ati ndakomeye. Ati ndurutare. Ati ndakomeye. Ati ndavangiye. Ati I am Titanium. Urandasira hasi ariko sinzagwa ndakomeye. I am Titanium. Ndurutare. Iyi ni indirimbo nziza cyane yitwa Titanium. Ni indirimbo imaze kurebwa na miliyoni nyinshi z'abantu ku rukuta rwa YouTube. Uno mukobwa Sia yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye n'agahigo yaciye. Iyi ni indirimbo imaze imyaka itari myinshi cyane ariko ni indirimbo yarebwe cyane. Hanyuma nari Uwingabire J Bosco, reka nkubwire ngo asravisa.